Kora mogi kwa weregi mago motenre kod limbe mar William Ruto County ma Homa Bay wadhi nyake County ma Embu kama jabirio mawuoke familia achiel owito ngimagi e masira mar mach manyotimore gweng'a Mangimari kar chung'od bura mar Unyenjeze County no ma Embu. Poko yangore gi madine kel mach makamanyo mabede no moche od familia no e otieno. En masira mokelo lit kod kuye gwenge Mangimari e County ma Embu. Masira mar mach manyonego miyo wuoro nyithindgi adek kod nyikwagi ariyo otieno manyoro. Familia moja watu saba wamekufa kwa nyumba imetekea yote. Sasa sisi kama watu wa kijiji tunahusunika sana. Yule mdogo sana ako na miaka 4, mwingine ako na miaka 6, mwingine ako na miaka 8, mwingine alikuwa anaenda kufanya mtihani wa KCB, na msichana wake alikuwa anafanya business. Majino manyo wango jabirio go pepok ongegi ma nyokelo. The investigation officers have come na wameanza uchunguzi. Wamechukua miili na pia wakachukua samples, na tuko na matumaini ya kwamba watafanya uchunguzi ambao utatuambia ni nini kimefanyika. Jalup Commissioner ma County ma Embu Jane Waruinge nyoyango masirano bang chopedala manyo masirano timore kakoro gikwayo ng'ata man kod ng'eyo kutudre kod masirano mondo miyo godhok kubila. Kwa wakati huu hatuwezi kusema tumejua. Hiyo ni kazi ya uchunguzi. Mtatupea nafasi ili tuweze kufanya uchunguzi kamili, ili tuweze kujua moto ulianza vipi. Na kitu kingine cha kusema ni kwamba watu wote kama mnavyojua katika hiyo nyumba wameaga. So hakuna mtu wa kutueleza kitu ambacho kilitokea. Jotelo mayalura no kamutingo jod bura ma County ma Embu Pamela Njokinjeru kod jod bura mar Unyenjes Eric Mushangi koro kwa jodak Mangimari mondo miyo konye timo nonro kendo mondo gigo report ko bila pono ni giwinjo gimora mora motudre gi masira no. Ningeomba wenyeji wa area hii waweze pia kujitokeza kama wako na ujumbe wote ambao unaweza tusaidia katika upelelezi wa janga hili, waweze kutupatia na kupatia kitengo cha usalama tuweze kujua ukweli uko wapi. Ningependa kuuliza watu wote wasikie wakiwa safe wakipeana habari, kwa sababu investigation officers wako trained vizuri na hawatapatiana information ambayo itahatarisha maisha yao. Jodak Mangimari makoro ni kod lit mokalo kwayo pinyo wacho mondo kasti mononro masirano kakoro gikoyo governor ma Embu Cecily Mbarire mondo ket geche mag nego mach sub county duto ma county no mondo miyo konye rakruok gi masira makit kod mano. Na tunaomba serikali ifanye uchunguzi ili tuweze kujua nani alisababisha hii mambo. Kuna huzuni mingi sana, lakini tunaomba Mungu yale yametendeka, Mungu atasimama juu yake. Ringreji abirio go tere kar kano ringrejo moto ma Embu Level 5 Hospital.